Sound check. Sound check. Hello. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Maya, Maya payabak po. Impong misa ngeni, yabi talaking kaya katang panalangin, kaniting misa rin kapasalamatan na yung pangdaring makatuking pamilya. Mr. and Mrs. Danilo Olaya and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carreon, Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nel Mayalung and family. Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family. John Bumanlag, Aguilar and David family. Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Gian Galura and family. Alexander Nicdao and family. Rosby De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Mrs. Babylin Maglaki. Dr. De Jesus and family. Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family. Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family. Margarita Rosales Pineda and family. Maria Fe Pineda Rivera and family. Moises Niño Pineda and family. MCFR Pineda and family. Edmund Sampang and family. Alexander Nicdao and family. Jill Manangkil, Beth Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Rodel and Jennifer Romeo and family. Lorna Tim Chelsea and Tan, Florencio Capillo Jr. para king kayang birthday, Barbara Ferrer para king kayang 50th birthday. Makanyan mo naman iyabet talaking panalangin tamo ding special intentions dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista,
Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, J. Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Layan Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuason, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Arguanlao and family, Grace Palyasigi, Ayan Lizelle Bitog Paraking Kayang Good Health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Macapinlac, Yuan Inigo Emanuel, Lester James Bartolo, Yuan and Yuri Garcia, Chena Yandan Malyari. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldan ng dari, Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lauren Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Josephine G. Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marinicol Parbot Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua San Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz O'Hale, Luciana Hoven, Cheryl Bacani, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Alan Guzman, Alberto and Ali de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel. Yabe talaking kikatang panalagin ding donors tamo para king bulaning October, Ella Gomez, Eloisa Feñaranda, Lourdes 03YMP, Winnie Josephson, Gigi Soto, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, GCC Furniture. Para ka rin kapatid tamong mayangon na biya manalangin tamo king hanggang kapayapan dari, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlin The One, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Careon, Chopilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Zablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emelardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufrosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Zampang, Marie Renzi Taruk, Among Season, Filemon Maring Katakutan, Bienvenido Sr. and Sabelita Castro Rivera, Purita Resido, Rolly Vicente Go Mercado, Rosalia and Pablo Rivera, Dingdong Rivera, Ofelia Nobio David, Arturo Malig, Roberto Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernardo and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senayda Juan, Luis Alinio, Cesar Gigologo para king kayang 40 days, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capilis Sr., Pedro Flores Pineda,
Ludi A. Maningas, Nasensiana Malig, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Sabi-sabi sa kapakaring labi pati uli sa pintulan. Nakapagmulala ni Patinginoon, itulang-itulang emunado. Nakapagmulala ni Patinginoon, itulang-itulang emunado. Balik kami balikan sa lingkod sa hindi mo, makapagmula ng demata. Makapagmula na pimepat na parang kekatang tulad ng emunado. Makapagmula na epat Panginoon, itulang-itulang 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 emunado. King lagyan ng ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Sisiyantalangin ni rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagas lang miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa pamamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipaniga po ko kang nuwan amariyang kapilanman virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangangga. Amen. Cristo, Pacalulu.
O Diyos sa ginumi, ating metong abage kulang ke kami, yapining atalastas mit asane, ing migit kang maulaga, king sano pamang bage. Matampa mo sanang katmuan ding puso mi, karing pibandyan ning lugod mo, baning sablang makayaliwa kaniti, binanang maging alangulaga at malagwami ng isakwil ban makatuki keka kambena makisan metong karing kalulu Yesu Kristo ang ginumi manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. May nalangin ko at mibiyeka ko ing katalinuan. May nigapu ko at ing espiritu ning kabyasnan di natangya ka na ako. Palalo ko ing kabyasnan may git ka ring setro at trono. Ing sablang pibandyan alang ulaga nung kaya pakilimpi mo. Kingisano pa mang diamanti, eke paklibe. Uling nung keya ko pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karampot abalas, nung isiping mo. Nung isiping mo naman kaya ing sablang pilak, bala mo mistula mong burak. Liguran kay may git king masanting apami kakatawan o king legwan. Lalo kay may git king sulu. Antina ning linang na ebyasang kukupas. Kambening di natangka ko, ing sablang mayap abage, ing pibandyan adaralana, emo abilang-bilang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King lugod mo, ginukapnan mo kami, at king tula mangap mo kami, king tula mangap mo kami. King lugod mo, ginukapnan mo kami, at king tula mangap mo kami, king tula mangap mo kami. Ituro mo kami king imbye makuyad ya. Ban puso mi king belwan, mi pabyasnan ya. Ginoo, ingke kang mua ke kami hanggang kapilan. Ke kalasan ang lunusan, dening ke kang alipan. King lugod mo, ginukapnan mo kami, at king tula mangap mo kami, king tula mangap mo kami. Kagising mineng abak, katman mo kesa king lugod mong alangkupas, bandalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula itang kalungkutan, ake kaming pepagpa, kanitang panahon ning kekang kasakitan. King lugod mo, ginukapnan mo kami, at king tula mangap mo kami, king tula mangap mo kami. Ipakit mo ka ring talasuyo mo, ing makapagmulalang depat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit. Ing mayupaya mong dapat, o ginong Diyos, ing kaya kasanang bendisyonan, ibiye mo kaya kami. King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibiye.
King lukod mo, kinukatwan mo kami, at king tulamang apno kami, king tulamang apno kami. King lukod mo, kinukatwan mo kami, at king tulamang apno kami, king tulamang po kami. Pamamasang iba't king sulat ka ring Ebreo. Inga mano ning Diyos, mabiye at mayupaya, may gitataram kesa aking insano pa mang espadang doble taram. Managlus ang gana king nula mikakabit, ing kaladwa ating espiritu. Ang gana ka ring pikakulwan at busbus na ring butol. Asa sagiran na pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Nanuman alakang asa likot king Diyos, ing sablang mela lang makabuklat at makalantad king kayang panimanman. At kaya tamo mo niya kwenta tungkol king katamong sarili. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad na rin pakakalulu, King Espiritu, uling karelaya, ing kayarianing banwa. Ingino manatili kaya kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka, o Ginoo. Inyang mama ko ni Jesus, ing metong lalaki, pupulay yang linapit kaya, at kitang na, maya pa maestro, nano yung daptan ko, bakong kamtan, ing biye alanganga. Pekibat ng Jesus, bakit ausan mo kong mayap, alang mayap, nunemo ing Diyos. Balo mo rin kautusan, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, eka mamirait, igalang may tatang mo ang poniindo mo. Maestro nga na ning lalaki, iba't pa inyang anako, tiparan kunore ting kautusan. Kingmit mong lugod, Jesus linawe ning marat na ing lalaki at nga na kaya. Metong pangbagay ing kulang keka. Muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo, at ibiya mo ka ring pakakalulu, at mika pibandyan ka karin banwa. Kaybat, tuki ka kanako. Inyang damdamanan ning lalaki iti, melulam ya lupa, at malungkot yang meko, uling tutuyang mabandi. Kanita inarapanong Jesus dingalagad na at nga nakarela. Tutuping masakit karingating pibandyan, ing lungob king kayarianing Diyos. At dingalagad may biglala kareting amano dapot nga napang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit karing ating pibandyan ing lungob
king kayarianing Dios. Mayan niya pa king meto nga kamelyo, ing lungubya king busbus ning karayom, kesa king meto nga mabandi, lungubya king kayarianing Dios. Lalo lang mi pamulala ring alagad, at mi kukutnanan la, nung makanyan, nino ing miligtas. Linawe nung marat ng Jesus at nga nakarela, karing tao, iti masakit malyari. Dapot king Dios, ali, ing sabla, papalyarianing Dios. Migsalita ay Pedro, lawan mo likwan mi ing sabla at tinukikekeka. Wa nga ng Jesus karela at sasabihan ko kaya kayo ini. Nung lakwanin ing ninuman ing pibale-bale na o kaya ring kapatad ng lalaki o kapatad ng babae o kaya induna at tatang na o kaya ring kayang anak o asikan, king uli ko ampon king uli ning maya pabalita, tanggap yang dinadinalan awokdo king panaunay iti bale, kapatad, alalaki, kapatad ababay, indu, anak, ampon asikan, at busal ning kasakitan ang timurin. At king panahon na datang, tanggap yang biye alanganga. Iting mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Ating kung ikit a libro. In order kay pamo pero linawe ko ni ing summary na ning lamana. Ing title no, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. How to free yourself and your family from a lifetime clutter. Walula ring summary points na sinulat ng Margareta Magnusson. Balamo king Sweden at lang kultura pagsadyanda talaga ing panlako da ketiking yato. At sinulat ng Magnusson iting libro, banting upayang so panla naman din kabalen, no? No makananong magsadya king kamatayan. Inintroduce ni ing konsepto na ning death cleaning, pamaglinis, ing practice na ning pamaglinis, pamaglako, kareng ati pun tamong pibandyan, mabilog tamong biye, para ban kanita, lumwalas siyang kakatamong physical kikimutan. Ditak na mo ing pigaganakan tamo. Pero aliya mo physical decluttering o pamaglako, pamaglinis. Emotional yan naman. Proseso yang pamag-let go. Kareng kaya katamong relasyon, kaluguran, then kaya katamong memories. Ne? At mamiya yung practical tips no makananong maglinis. Pwede yung pong i-clarify, i-categorize nga na. Ini, kayang mitatagan kong banwang ketiking yato, kailangan kepa. Ini, pwede ko na yung pamiya. Ini, kung niya kailangan. Sao piyita, practical tip piyita, nung makananong maglinis. At sabi na, naman biglaan. Ditak-ditak. Gradual. Siguro pwedeng balang bayong banwo. Conscious kang magbawas. Pati na yung
timbang mo, pwede mo muna bawasan. Po, ditak-ditak. Gradual. Kaya bela ring pamilya, ketang pamaglinis sa ito. Ing pamaglinis, physical gamit, ang popang emotional, ban kanita emo lumwalas ing katamong kapaligiran, nune itang kanam, maging simple, ang popang mindful tamo, makafocus, kareng essential abage, kareng maulaga abage. Iwasan itang na kailangan talaga. At metong yamo po kanong balamo pamanay ni kareng lakwan tamo. At itang cultural perspective of ditak-ditak ing buong pamilya at inyang makanya na pamisip. Death cleaning, decluttering. Ing ebanghelyo tamo ngeni, ining linapit na kayanakan king ginutamong Yesu Kristo. Makanano ko pong miras banwa. Deng mo munang requirement na ning ginutang Yesu Kristo, deng kautusan, deng 10 Commandments, deng batas, tutukyan mo la. Metong lasa sabihan detang 10 Commandments, maging mayap ka, maging mapaglugod ka. Po, anak ko pa mo, gewa ko na ini. At impang metong akulang, nga na ning ginutamong Yesu Kristo, o ini. Muli ka, pisali mo yung kekang pibandyan, pamye mo ka rin pakakalulu, ebo mo pisasali. Kaya ba't kaya kala rin tubo, abli. Nundi ipamye mo ka rin kalulu, kay ba't tuki ka kanako. Makanyan kang miras balwa. Pero kining binasata mong ebanghelyo, bala mo biglaan pwede naman. Pero sasabihan ng Magnuson, gradual approach. Ditak-ditak, magtabili. Kasi nang magtabili kang ditak-ditak, itang give up mo, itang linet go mo, mas atin kang lugal, atin kang mas malwala sa pamisip, ay focus making apong Ginoo. Yang panaligan mo, yang asahan mo. Nga napin ketang tauling party na ng Ebanghelyo, alayang pwedeng papalyarian ingapong Ginoo para keka nung tebili mo ing dakal ing sabla para kayo. Pwede yan. May itong kaya limbawa San Francisco ning Assisi. Saint Francis of Assisi. Saint Francis of Assisi, makwal tayo. Makwal tayo tatang na. Kanitang panahon na ito, magtindayang tela itatang na. At tinggewa ng Francis Antini, magtindaya. Magtindayang tela. Ingabli, binye kang tatang na. Binye na kang pisamban. Pagawa ding pisamban da kanito. Ikit ng tatang na ini, mimwaye tatang na. At simbong na kang obispo na. Yung obispo, sabi na kang Francis, isubli mo ret ang abling tela kang tatang mo. Saint Francis, nalamu sibli, pero ret ang ega na ganang binyen ang tatang na kayo. Siblino kang tatang na. Patingi mahala no. Likwan ay tatang no. Ing susulad ng imalan binyeda. Ing kakanan na bibyeda ring tao. Magpalimusliyo. At as naneng katula neng itang tagan apamangan yang ibyeda kayo. Linibot siya.
malayay. Kung agaway ita. Agawa tamo ita. Agawa ng Saint Francis. At merakalya talatuki. Deng mumuna ng talatuki, mga kwalta lang ginivabd. Yung karelang pibandyan. Ang gaking miras lang 500 anting komunidad. Bintalaking Roma. Pepa-recognize laking Papa. In a matter of years, maging 10,000 la. Ilapin ding ausan tamong Franciscans ngeni. Maka Brown, miyayaliwano faction, ating madre, ating religious sa lalaki. Pero oy tayong spirituality da. At keng bien ang Pope Francis, makanyaneng pepalagyuan, ing kayang meto ngayon encyclical, Laudato Si, ing pamaningat king lelangan, our common home. Ulingi Saint Francis, uling alaning pigaga na kanapibandyan, kakit na rin mga ngalating grasya na ningapong Ginoo, keng ayup asula-sula po, keng sampaga mamulaklak. I appreciate ne saslaging aldo, lulbuging aldo. Hakakit ni ingkimot na ni nga pong Ginoo, king mabilog ayato. O ini po yung sasabihan ng Ebanghelyo, yung ginutang Yesu Kristo si Biana net kukumbiran ining mabanding lalaki abayin tao, at yung pangkulang keka. Mayap ka, tutukyan mo ring kautusan na ni nga pong Ginoo. One more step. Muli, pisali, pamye, tugi ka kanako. Alita mo Saint Francis, ordinaryo tamong maniwala. Burita mo ngan miras banwo. O ining anyawara na ning ginutamong Yesu Kristo kaya katamo. Para kanako, practical step yun. Etamo ngan ako saan paporoson ng apong Ginoo. Etamo ngan kailangan ilako minsanan. Ing strategy ko, mas dagdagan tamo. Ing panahon tamo king apong Ginoo. Mas dinantayang pansin at pakiramdaman ing kaya nga mano. Mas lawenta mo nung nanong kabaldugan na babiyen aning kasalpantayanan, king kakatamong pangimot, karing kakatamong relasyon, kapamilya at kakaluguran, king kakatamong involvement, king kakatamong lipunan. Lulubiyay nga pong Ginoo, king obra tamo. Akakit tayo nga pong Ginoo, king daranasan tamong kasakitan, kapag subukan, mayayakit siya nga pong Ginoo, keng biyeko anting senior citizen na. Senior citizen na ako po. Maluwat ng bagya, pero dideny ko po. Uling kaya gagamitin ka na akong senior citizen card. Lalo na nang mamalengki ko. Itang booklet. As na yung kakapal. As na akong katamad dadalangke. Na yung pamondalangke, pag nakay discount ko, 35 pesos siya mo. No ka rin tayo pwedeng dinan mas maragul, alugal, at panahon. Ingapong Ginoo, king biyeta mo. Ban kanita ining amanwana ning Ebanghelyo, nga ng Pedro, likwan mi na nga nga ganaganang sabla. Sisimba na kaya man balang Domingo. Ninong miligtas. Ing miligtas yapin itang yuyunane. Ingapong Ginoo, keng panimanmana, keng puso na, keng kimot na, keng biyena. Nanong yung burina ni ngapong Ginoo. Maging desisyon ko.
maging bantayan o pamantayan keng pamakyutos ko. Lawen nyo nga na, nung i-give up yun lang ang deni, kapatad, lalaki at babae, indu, tatang, anak, asikan, na po sinabing, nung i-give up yung asawa yun, na sinabi yun. Siguro po, metong iyang hamon ito. Mas luguran may ng asawa mo, at neng luluguran may ng asawa mo, uling ang biyeta na asawa, larawan ning lugod na ning Diyos, king kayang Santa Iglesia, lugod na ning Diyos, king kayang balayan. So nung luluguran may ng asawa mo, bala mo luluguran may at pakyapusan, ingapong ginukeng biye mo. Metong yang paralan ito, ban mikalugal yang mas malwalas, ingapong ginu king biyeta mo. Mekad, paulinanita, mirasta mo ngan banwa. Mi pagkalubya kaya katama yung grasya na ning biye alanganga. Potang mirastangan banwa, mi papangumusta na mo at mi pagkwento. Pero muna na kayo po na ay ko patutuki. Talagad na po at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Kita mo kan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya. Kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, sasalpantaya, pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang ponmenga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. Ing sabla papaliarianing Diyos, at ayawad ta kaya ing sablang emalyari king tao, agyamang mabandiya. Nga tamong manalangin, Ginu maging saup dakasan at sikanan. Ulitan tayo. Gino, maging saup dakasan at sikanan. Para karing mabandi, ban ela maging bihag, ning karelang kayatinan, nunebagkus ing karelang puso, ing maging manimunarang pibandyan, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Para karing bayo pa mong mikukwalto, ban era isipan, ingeni akam tandana, ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat, karing-karelang kakaluguran, king makananula pa mi bagwa, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Para karing taong may bating ing sablarang pibandyan, ban era masolong panamdaman, ing payit ning karelang kabilyan, at manatili lang ating mayap apilubluban, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Para ka rin kalulu, ban ela mayamuyot king pibandyan, at may pagkaluban la king kailangan da at migit pa, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Para king Santa Iglesia, ban ena pa yung tulutan, ing bihaganin ing kwalta, nune alang malit na yung akit, ing kalulu, bilang ing mumunang mayayawos king kayarian, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan daring pamisang ini. Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatid tamong mayangon na biye, manalangin taking Gino. Ginu maging saup dakasan at sikanan. Ginu ikengan sana
maging talasuyo rake ring kalulu king yatong sinugat ning pibandyan at kayupayan. Iti yaduan mi king kapamilatan